Icyana cy'inkoko cy'ingurube icyana cy'ubuhe bwoko? Ibyo njya mvuga ngo twabyayemo ndavuga icyana ukakita icy'ingurubuzi cyari cyo kicucu kiwerewere. Nago mese nkawe nicyo gisura ajyana fromage ya frite. Ese ntakirata. Uru n'urukweto. Ubundi nubwo mba naracishijemo akawuza anga kaba karashonnye neza Imana yagize neza. Oka! Soka. Genda sha genda mubone murenge yongiye. Genda. Papa nibite? Genda sha mugenderekana na ziranza. Putoka. Papa nandishere wanje. Aya bihorere ne genda. Cyangwa genda sha. Bitesha. Freshman amakuru ni meza. Kwa uhambiye nguricyo ugiye kwitembeza tumuri kareti. Bitembeza gusuka uhambira nguricyo. Na uhambira ubundi niko bijya bihora twebwe duhora twahambira. Cyangwa urarwaye shaho. Sha ntabwo ndwaye twe duhora twifunze umunsi wose. Kadi yare ko kateye. Yaremeze utese hari yateye iwanyu niho yenda kumera. Narakubwiye kuva twasangira isambusa usigaye umenyera. Kuva twatembera mu mugi twariraho sambusa sinzi uburyo unyitwaraga ushari ge nzagukoma. Je nawe ninde munyembaraga. Narinsetse yabuze gato umva sha. Mfite gahunda. Uraza neza. Twicara. Ariko gahunda irishurwa. Nari. Wabonye sheri umuceri niki? Nicya. Wabonye cyana ni cyana cy'inkoko cy'ingurube cyana cy'ubuhe bwoko? Ibyo njya mvuga ngo twabyayemo ndavuga icyana ukakita icy'ingurubuzi cyari cyo kicucu kiwerewere. Nago mese nkawe nicyo gisura ajyana fromage ya frite. Naho isuri hengamye agirani kawunga isonze nabi kicucu kiwerewere shishwa kivuka. Yesu! Aha, nago twaje gutukana. Naho ndimgira gahunda yakuzanya hanga. Narinzi nguransinda ngo wanugukanyemeza kandi ejo ndi mfite na diplome kiwerewere. Ariko bro, unyica janga muri match yo kunuka cyangwa? Nari mwica janga ngira ngusabe kujyana gutereza. Ari hose se. Wategerezaga iki? Wategerezaga numva amagambo yawe. Ese sunyeretse kuri muzima sha. Unangiye kugira ubwoba bwo kukujyana ubwo wananukira. Basi sori. Mbabarira tugenda ariko. Yesu! Ubuketse umuceri se ntago turarya niyo wasaba imwe turajyana ari kuranywa n'amazi nabirabo. Ugiye kunyicisha inzara se? None waruzi ugiye kurya ndayabaruse. Ndakubona numuduri ntarindi ufite weho. Kweto nirujyanye gutereta surwanyo kora. Nururwara nk'urwibata se wahora kutarujyana gutereta. Yesu! Imyaga yanyu n'amavunje yabarenze mu kirwa mwambaye ibirato bifunze wagira imizinga y'ifarashi duceho sha duceho. Mwana wari Ntabwo twagwanaga n'urugi ahubwo twakinguraga nyamara. Mwarwanaga n'urugi kandi mbona urafashe n'amazu. Ngaho. Yarwaye. Urwaye iki? Mu mutwe. Narinzi twabura ikigoryi mu muryango. Burya duteye n'abarwayi nta nubwo ari n'abantu bazima. Ntabwo turi abasazi usibye ko wabona asaza. Abonye umuryango w'icyuma yegura inosho. Abonye amakaro amezi ibaba. Gusa urumva njye nafite ibibazo. Ngere bibagenza. Amina. Abe. Ndabona bamfungurira barahaha. Ntabijumba byasigaye. Waje gufunguza se? Ibijumba se kandi. Bareke binjira mu nzu. Wagize neza kabisa. Makuru y'iminsi arimo ukomeye. Munaraziranye se? Yego pe turaziranye.
watuziranye ubundi nyine urebye. ubundi se ko nabonaga mumeze nk'abarara. Arara buwe bwo uri inyambare niyabarara. Mbona nyindigase. Nabasanganye amabuye. Njye wari uyafite pe nurarwana rwe rumeze nk'urwasaza ariko buno darwabaye neza nugira ikibazo. Make mpindutse umusazi. Taba wese uraza gukongota hariya n'inoje. Wari ukumena icupa wari ukumena ikijogo. Urakeka yuko iwacu habaye ibyuma si ibiti twibonera. Ibyo biti se wari ubibonye hariya? Ubibonye hariya yumena ikiyo cy'abandi nk'abo. Ikiyo narindi kwirebamo. Bari gukora iki? Wagiraga wimeneremo ko wari ukwibonamo. Utari muzima sha. Niweho musazi. Erega saba bofu twakiriye umunsi. Aha. Ugendana n'ikigoryi kimwe birangira abaye cya kabiri. Ubuse ngiye sindi muzima usibye kurengana n'urumwa rw'icyo cyaha. Ndi muzima. Sibyo? Sijya tuganira amagambo meza arata. Sha, nawe nzongera kugendana nawe. Sana ikirata. Uru n'urukweto ubundi nubwo mba narakijemo akawuza ahangaha kaba karashonnye neza Imana yagize neza. Sini wajya guteretana. Siko nateretse kuri Facebook ndatereta kabiri. Sibo nateretse. Yego bariko ndikona runo rukweto rugrevenze. Gusa runo ni rubi. Iki ngiki ni nacyo kirato mfite kiza mu bindi birato. Urebye icyo njyanaga ku kanisa, icyo kino ruragwagaruka rw'inyuma, ugendesha ibirenge. Basi ugasanga ari cyo kujyana hanura. None ari cyo kiza mfite. Wajya gusabiriza cyangwa ukajya kwiba. Aho kwiba no gusabiriza, iki kirato cyanjye kirubaho. Uko shamina ko ndi kumva urombo rwawe muri inzu ni ibiki? Nishere wanjye mushasha mfite papa. Ako kanurata. N'urukweto. Yego pe urukweto rwaramuhenze niko rushaje. Gosha, ibihu byambaye buranaga imishubi zikwicaga. Zanyica gute naramenyeye. None ko waje kunyanduriza amakaro. Karo nayisanganye umucucu. Musoke sha. Wazanye n'iki gicucu musoke. Toka. Soke. Sheri. Soka hali. Soka. Soka. Genda sha genda mbone murenge ngiyo. Genda. Papa nibite? Genda sha mugenderekana na ziranza. Toka. Papa nishere wanjye. Aya bihorere ne genda. Genda sha. Koko. Sheri, iki kirato cyanjye naguze kuri nayo ariko nafunguye kuri. Ko n'umwana mubi.